Pemirsa nyanggra pemargin Pujawali reng pura dalem sakenan nemonin Rahina Suci Kuningan makudang-kudang pamidabdab sampun kemargiang oleh krama pengempon sekadi masang wastre miwah sanelianan. Aturan ngayah krama reng pura dalem sakenan taler memargi ngawet tigang Rahina sedurung Pujawali. Pura dalam sakenan, ring desa adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, pina kesili tunggil pura, sani medue keperluan majeng umat Hindu Bali, ring sajeroning nyangre Pujawali, nemonin Raina sanis cari kliwon wuku kuningan, makudang-kudang sarana miwa pemidabdab nyani sampun kemargiang, sekadi mereresik, masang wastra pelinggi, tedung, miwah umbul-umbul. Pemangku gede pura dalam sakenan, jero mangku I Gusti Ketut Lengur Mawasang, pina ke pengempon, pai katandane sampun ngias pura, dudonan Pujawali inggih punika, nepet ring Rahina Sukra utawi penampan kuningan, ring galasande, ide betara tedun, sane rau saking makudang-kudang desa adat, sekadi pemogan, kepaon, suung, sanur intaran, serangan, miwah, kesiman. Puncak Pujawali kemargiang ring tumpak kuningan, turnya jer selami tigang Rahina, ngawit sialiko November kantos tanggal 3 Desember. Ngawit ling manggit yang sampun nias pelingih de berada sami ing dalam sakenang. Puncak karya duwe diki di sakenan nemonang ukun kuningang. Pemagin apa cara di berada tedun nemon ukun kuning sampun mulai niki tedun berada ring hari Jumat sampun ane iring tiang nyungsung ring persamaan agung dalam sakenan. Sinarengan ring gala Pujawali pura dalam sakenan, taler kemargiang Pujawali ring pura pesamuan agung sakenan, pura puniki wau puput kebecikang ring samian pelinggi, bali pesandekan, bali pemunggah, miwah bali kulkul, sani mulyang wantuan saking Pemkot Denpasar, tur sampun melaspas ring tanggal 11 November nilintang. Persamaan agung sami niki sampun pelingih sami meru tajuk sampun mebecik ang ring pengempon pura. Kalau niki saking pemerintah kota Denpasar niki matur madana punya ini mesti ang saken niki pura saken niki ketiga sakenan persamaan agung susun wadon duen Raja Badung ane titiang isen. Ring pemarginnya nih Pujawali ne mangkin ketar kayang pacang kekosekin oleh umat sani pedek tangkil ke pura sakenan saking pengempon miwa pengaya taler sampun mepidabdab nyangre ngelintangin niaga yang antrian miwa gena parkir majeng pemedek sani ketar ke rauh ring puncak Pujawali nemonin Raina Kuningan sahe ring umanis Kuningan. Winata, Bali TV.